Ikiprogon kita nang nunggu kinleja hagi jakasong gijopi pila bandrano ikinwang gijopi sesuang na way and life. Tebar Olas 66 kada dok mah. perlakuan ladap niyo sudah kepada pula bantak suang apa kegusong gijopi wat nem kerki ketu kawan tu nama lesi ladap isong kuai pula bantai banci berkamhe. Nak kalian gejungi kadang duna dia kaminat dengan sembe tikat kun gejeng kapor bangi labu dan labuan mentangin pala bantau gitu. Dan kembang hijau pensai nak kapor sekapor haba puan tau gitu. Dapatai nak kenu kepung nang ba nak kalian gejungi ruk nyora dak lama bat kumjuru bat puan tau wan ra tiket gejungpi. Dan kamtam gini ke badi jendil ani ki bayu sebahagian yang lupa nak serut. Tena kalian kebencian kepada popung ke menghadapan batai tidak banpet bah tidak bah hakapor bah kirung lani ke mujri ke pelok tindak pet bina kembang hadapan batai bina kapor sekapor. Ni ruko ke dok lah mah pet. Lah ka tu teh, lah kene. Lah yo. Ruan biasa kaweh ne juk jekah. Oh, ada barit. Olas 66 kada dok mah pet.
rip platong song yo ra bentong pe kadola palai jai tama bentong yo Puro-puruan ko pag nilapon siya ay nalubunan. Tingin ang pasyon niya na dito. Tingin ang upgrade di kami ni Patro. Tingin ang pasyon niya na komputer. wa yo kene kado bahe Halo, kalau kami dulu kita kaman tanah kapung kawasan, sigilo kendai spa kendai po. Antar sebarat mah kena dapat kuasa. Lapat itu dah sigilo kendai spa kendai po beneran lama. Wana proses, mo. Beneran lama. Sigilo kendai spa laipo pumima. Kami dah pun basah, kawan ready lama. Kita. Rasa cek, nakapung yuma, nakapung basah. Jangan dengar amata. Ama, rak amata. Silakan, ama. Tentang program nakapung iba nakapung besar kanina na mama so wala kanina niya dyan na sa proyek lama kilo sigram rak nakapung iba nakapung kebasaw
Kirawan kibai dadok kilas dam ban lek theo te matang aleng ini lah. Lek pe nak saya jeng theo ki poi ki dok kha ki ba katno kilo sibet. Na Kampung Betar. Lais Pak Salfu. Pung Beningkang. Sigilo News Pak Salfu. Na Kampung Kebasan. Usan. Arkilo Sanpa program Nakapung Kebasan kanira di lamana. Sigilo Sauspa Kendai program pung. Nakapung Kebasan. Arkram aduna. Sedikit. Sedikit yang aneh kan busuk. Live program Nakapung. Siglo Sanspa Sifo pung. Pung Besan. Siglo Sanspa Cek pung. Siglo Sanspa Salfo pung. Nah. Siglo Sanspa Live pung. Na Kampung Kebasan. Ini kan koi dok dari hun si tang song tak tang wei. Tes lama lama. Lor rồi. Tu wei tu ni le. Thật ngồi mà. Tu wei le. Keju tu. Kemarin man, saya slip ada. Kemarin. Lor rồi, 6 kilo. Bắt lòng có về rồi. Qua biếng khăm hẹ mò. Siglo News Panyo pung. Na Kampung Kebasan. Siglo Lais Pak Salfo pung. Lấy lạt lại được tes lah. Bu chua bro. Ama kaya. Siglo Sanspa Kendai pung na Kampung Kebalai. Siglo News Pak Live pung. Na Kampung Kebarak lama ba eh.
Sigilon Yospa Prabu Pung Pungsan Besan. Ai ni boleh dapat mana ni? Ah, cecok, dia cecok. Jerai. Wala pung bahala kawe. Kani rupon untuk hal kam bakame. Arkilo Laispa Siprogram Pung Nakapung Kabasan. Sigilo Laispa Andre Pung Bani besok. Nakapung Kabasan. Sigilo Saus Paket Pung Nakapung Kabasan. Sigilo Saus Pak Dalpo Gede Tiap Nembang Karena Kapung Kabasan ni. Sigilo Sans Pak Ripau Pung Sigilo Andres Pak Ripau Pung Nakapung Kabasan. Sigilo Saus Pak Ripau Pung Besar. Labon deh kilo saus pak, minta dah. Kilo saus pak itu. Sigilo Andres Pak Pengunggong. Pembahasan. Ini penuh kena ini gidon mau kena kilo. Kini benekong sekilo sans pak propo. Kini kebaar. Siap. Sekilo lais pak sipo. Ar kilo kendai po balai. Ta ar kilo lai po.